Materefo mothe ma gwikora hacike angikorwo mundu ni kunyitikana agitwarithia ngari ari mureu utuko wa umuthi. Kuringana na ruhonge rwa guthurima guigirирiki barabara-ini NTSA ni rugite rutigũtigithĩria birigiceni ino nginyagia mahurane kaimana na unyui na utwarithia wa ngari. Munini wa director wa uigiririku na mibango Duncan Kibogong ni ugite macini ino ya kiriu iri na hoti wa kuonania githimi kia njohi iri igirite thakame-ini na gikiro kinene ukiringithania na macini ya hau kabere. Eva Nyawira uria ni utongoretie hari kuhurana na utwarithia wa ngari mundu ari mureu ni aratutwara ikinya gwa ikinya uria macini ino igukorwo ikihuthika. Ino niwe thimaga kiwango kia uria unyuite njohi ama njohi iria ithakame-ini yaku. Koguo ria twikaga twamba tukamikira on igakorwo on, then tukamikira hau nigetha twike settings nigetha he maundu tuko input taritwa hena namba ya he mwaka wa guciarwo wira ucio turaurutira koko ni guku NTSA headquarter kana ni barabara iriku kana ni Arangata kana ni iriku haria twagirirwo gwika ati gaka niko tutaipaga nako nigetha tuka input uhoro ucio turenda wonekane haha gadget-ini neno ni printer niwe go print karatathi ka kuonania karia tu producer igoti-ini karia tutwara igoti-ini nigetha kuonania mundu ucio arari muri. There is a straw ukamikira haha uguo ukamikira ha iguru nigetha ukamikira wega nigetha enyite, then uria urenda apulize ama ekire hewa haha uguo. Riu oko ni murata wakwa haguo niwe nguhekire hewa, so upulize kabisa continuously thie na mbere nginya ngwire otige kabisa. Good. Na riu yana raisi yona my friend ya 00 so ndahutĩtie kindu koguo riu mundu atahutĩtie kindu iguka 00 no riu oko mundu ni anyuite riu ni kurehe some digits like 0.8 ucio anyuite ucio na ndagirota gutwarithia ngari. Kuringana na kamiti ya kuramata uigiririku barabara-ini matereba othe aria mekunyitikana mari ari gugikinyirio tuko wa umuthi ni makuero makinya marumu ma kiwatho gugikinyiria muthenya wa Jumatatu. Ngiribotera Kameme TV kuma kaunti ya Nairobi, ritwa riakwa ni Mwihaki wa Kamau.